Haka jingwan labba bat ka eryong haka sin ka baar haka mit ka laipui trik luber arajar arpusaw haki jaka ka Eastern West Kasil District ka wei ka ying haka sinong mauro laidom kalasara shadu surok bat na kani ka jingja kani ka longying kala du no yukun baredo ubadang lais nam karta uslap bat ka eryong lawan ningkong haka por prabaji bat ka sin ka baar pat ka bakhamjur haka por shiphoduna bat kalarat sundon ya kati ka ying nalor ki wei ki ying haki sinong mamarjan kum halau kenter thang mau bat ki wepan utei we habred ublaklat no latip kerteng kum viki laurinyang bat ha katei kamien kani kalong yeng kal dan tang kami bat saungut ki khun namar bau papat usa bela syasor kakami kalai thu bakala kendet menriu hadien bahab uslam bat kasei babaro ki khun kila satab laki dieng ha kaba kala lej banyarap ki khun riu habred viki ula syarong syadu jrong sat jong peyeng klai thu bahadien lawan banyarap laki parasnong ki bayalam no sya hostel Henry Bor hostel kim sim lala banyarap syu yu habred viki bat ula khlat no ka jian kong te kalau uslap mia te dia de Dawan yang kita lihat kemudian kemudian yang yung jadi simpel lah. Kedua ini kalau melak kalau baik ini begini. Kalau dengan bangan ya rik kalau kan kerut ayam cuma ini begini dan telepon lah. Nggak kan biar lah kan itu kalau baik ini nyun pada jam cepat tok sendiri dan ada pindah ke bawah kawan yang kayak gitu kan kuat tengah terus beri dan kalau kedom dan biklek mental kalau bingung ada kedom kalau tidak kalau keempat lah kan kalau bilang cili asin dalam tempat lagi nyuk sendiri sudah lah lepas aneh sudah itu lang ngambil kendali dan kalau dia ngambil berulang kan kita kelai tadi long pian chikan ambil kepan man kepada orang chikan jadi laki gede berurusan pon bila long siap lawan terus nak long mulai bisa ikut kendit yang ada di minum yang terus nak dalam bercikan ikan latak tadi merah latak bercikan lah maka yung bercikan berat bercikan surat itu anak surat baiklah membuat apa surat tengok kalau orang kalau tak ada kedi saya lah dah yang kedi lebih sedap pun kendi dan itu adalah nak kayak saya kan yang dah ngus kedi kan kedi yang yang ramai kau kendi kalau boleh jadi malam berkendi dah kemana kau yang kedi yang ramai dia lah tahu dia tak tahu. Dengan berteh nak tengok dia dia macam dia sama orang dia rasa malas dia tak say kau. Dan dia tak dan dia hendak hanya dan kau juga dapat dia lawan nek jerang tadi dia tak bercakap. Lawan nek dia tadi yung bagian dia dah hawa yang jerang lawan kata hati. Dalam dua tu, pecah berkit poster ini kalau bilang memblak kalau bilang kita rekam je tidak tahu tu, adalah dia terus orang tahu. Kalau dia nak itu bingung kalau bilang kita tahu. Nampak ni masih itu kena cepat aneh. Đang cái chia mình cả đến mấy cái này portra cái chia nó adin tupat Islam wan no Islam jika bon betul kasage mah try sekenta ya terhadap kita sedang tu kawan dengan jinjo dan ada yang sudah senang ro ngadang lekan izin memang kita don stop
Pasti ngarap orang nanti, kapor berkawan ketika cyclone ngarap orang ni yang tadi. Pasti ngarap kok pak, kapor bang mas ni yang datang layak nanti, layak ni, ya cap, mengalami kenapa mungkin pak, ini siwan terjuntum kesal tol tengah ngacu tot ngacuat itu kerja hari yang jong. Dia nonton yang jong hari yang jong gini beri itu ngasyong onta. Tangan ini semua hutan itu sesuatu tam ada baik tang mat 3 minit ada 3 minit itu lah don kecil yang beri tangan mik nanti mantap flap kelar dia itu ngapik itu ladon kan ladangan lebih ikinong stone ru ngapik surok kam light show nomor ngapai nakalas ru blok naka light ru blok kadang ngalak suong itu ya rak nak beriu itu pun kesal amba storm dan kalian nggak ngasu asia don ada yang isi senor siarap dengan boy dan ini nongin dijot dia nak langsung dijot tambah cik berisi jadi orang tengawannya itu kemudian kalau bayar lagi jadi rak dekat beri satu satu besi makanan kanjang besi untuk adin katukan ekor di tengah nang lewat itu di longyeng itu di bawah saya bawah siapa lamwir bam ada kamar tidak anjing mau kerjaan kan untuk show lihat lo itu betul di apa pun yang kerja macam di stop di arko anjing tengah lagi mereka itu lagi tak kita nama return Islam return kita ada kita ada pik surat ada pun lah ya amalai ini mau pun ya di Nanyarap di kawan Nanyarap kawan di Pris Bukatnya ya kawan ya bisa lah balik keluar jadi cuma kita artikan sini kita kanjut woi kalau pintar buat mau kita kalau dijot dan Maria Era ulang pergi ada isi nak yang pira ini try habis skor di pastang yang mana yang di bubur yang ke dalam maka 100% kamu persen 60% kamu juga yang minta kita hari minta ini try kau yang ada masau kita family ini mau tiba sih apa ini malah ini malah atap hap dia yang pada lain maka bahkan ini samsat kalau itu juga juga berat mereka kan nomor lah juga klik pendong kepar don je tentang kini betul Hakasnong thangma hadu sau pupratli ki yeng kila sha penjulor ka bakanthop arpho tam ye kila julor bha katkum ka jingthu ba tiling do ubade usordar wethu ba ki jingdon jing em jing pai ba ki bakanthop ki jingri ki sam ki yeng ki jingthung jingtab baro kila sha rong bat sha penjulor lut khan kong don absen don kong de ka por new stang tu karna bakal dari haki kendai bina tu, don kong kita ucap dalam kambuna, wan yang terba kendai bina, ka dari borba, ka penjat si bun bak di longjing, islang bak tunjuk di sen senang sensial, bak tunjuk di jingtung jingtap ke karat beriang. Babun bak di jingjot ni ka jingjot ni ka riong jamet kilongjing ki belajot ba saupo pra beli kilongjing ki bajur bat malu-malak kan satu ki belajur te alpo beli tu ni ka hol jungi ba kaying mane tu bla jingjot buat ying te dang bun ba cilet jurang an tu Pang kecil mereka hiding hiu tu kadang tak hiding. Pun mereka yang mana balang express betul tolak lihat tes barok. Kiwai dia kijungjak lalong baik bala. Semblong tu ban kam lagi berapa. Kedua harto tu dia kadang tangki kendong lagi satap majorong. Itu di arpo jat
malu mala te kidang long hi ban repair ban la dia tu lai kini ko pam te kidang jot long chu ka te don em ba man saw halor ni kan bum sao tempat don nama rabi nen len tastat lawat nya don pinu ki bahasa aki so ki long ying long sam le ki brio tempat don jim sao le tang ka jing like selet la don hi te ki school ki kam le le ki school school le te halor kan ka jot mala ki ye te hak bai di berkani pila pentip nem ski por juga distrik tiếp ha video lawan GS ha pok kriru sama pun tang kita hi balai ludi lu menemet segi Hakasnong lau kan ter bon kieng kumbah nyopo tuli kila julor bat khanyo tuli kibla syak pen pra bat syarat lut hakai riong usordar kasnong lau kan ter uba pike maulong ulai thu bagi pemensaw ki don hadu shpongun hakbah nyongut lapen kit ha civil hospital mairang bat laingut belajur plat lakit no sya civil hospital Shillong. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।